Ngwino niwe ndi gushaka ngwino hano. Jewe cyangwa uriyo. Ngwino hano niwe ndi gushaka. Ngwino hano. Eko umuvuduko uri kugenderaho urawuzi. Uwuhese. Reba hara ku cyapa. Ese kira cyapa ko kiri imodoka iri kumanuka ari umunyamaguru ubona uri guca. Ubuso wagutereka mu modoka uri kubona none utagonga abantu. Tandukanye imodoka n'umuntu rero. Ubuso wagutereka muri ira modoka uri kubona utamara abantu. Uri kubona tutegereye ikigo cy'amashuri. Ikigo cy'amashuri se n'imodoka bihuriye he? Ubu nk'ubu ugeze hara ivuga ugahura n'umugore utwite. Uri kubona utari kumukuramo inda. Nari kumudepanza. Umva gahunda yagira amahoro ntagireba abantu bafite imodoka gusa. Ireba n'abagendesha amaguru yabo n'abareba. Okay. Kikira noneho aya namana. Ibihumbi 100 unababwire kandi bagushyiriremo na street gavana mu maguru. Urumva atari ukurenganya abanyamaguru ko ubuse natwe tugiye niwe kandi nongera kwirukanka ndongera nkwandikira.